Essa kita bayan no hobibong, nossa kumisa ko e pilot project na Sorbong. Nossa drentando e di 13 mga ora aqui. Laga me explico tiki mas de parte com bom tabayendo. Ko ehena na a kumisa consentisa, waro consentisa pa nang portira e sushi maneira me seta den e kliko nang. Por exemplo, e kliko geel, kami na tigo benta glass nang e sa tabayendo hobibong. E kliko oranho tami ko di plastic tabayendo hobibong. Ik kliko die restaval te ainda tem certo coisa de maneira plastic, ko eigenlijk may sabay din. Ik kliko di plastic. Aki aya po prahaya pari afay kanya chiquito sina, pero ito bayan no hopi bong, pasoya awar kanya bayan no ni 13 mang. Anto nossa comisata me ko e vídeo de separação de sushi para conscientizar nang spot ko tapos na radio, me te quer mais e mais gente escucha sa kinan, nang tamita começar a ser kono sige kolonang, kuya nang por começar bisa ko ora na by beach nanto começar a separar ng sushi maneira meseta. De caso aqui, mataba die restaval, de resto de sushi, kiko te kai eigenlijk bouw die restaval? Oké, laat me explica mais amplio. Restaval eigenlijk, si buwak na kas, boting ekliko di kas, kung nanta benta restaval din je, resto di sushi maneira comida, pampers, di pampers, papel USC, etc. Tuloy sa ina, nada kung eigenlijk resto di sushi to kosan kung no, porwado recicla, kosan mas nanto sushi di kusina nos pobisa, maneira na ma beach assim aqui eta bira maneira barbecue, restaurant de barbecue, kosan na resto de comida ko tabay din ekliko. De caso aqui no saco na Holanda nanting separação de comida também, clico especial para saque. Se ele bom pensando de saque? Essa kita basta nasa kumisa ko epati na beach ng prome. Panos conscientizar gente prome, panan saki ko kolonan ta, panan kumisa costuma ke kolonan dame, pa ora no siga kas, durin na takla pa kumisa separar ng sushi for the kas. Esa que lo bining futuro siguro, pero ora que nasa kumisa prome na beach nang, después renta benestat, sige bay pa area ng publiko, después nasa kumisa bay erecten di bay kas, pero esa kita hinda, tadeng pipeline. Para que este proyecto piloto te vai continuar, onde essa que está continuando agora? Agora que nós sige di Sorbong, nós vai toevallig awe, nós começa a pôr ekliko na Te Amo Beach, Donkey Beach e depois ang Bachelor Beach. E 3 beach na ito ba hanya ekliko na Nicolo awe.